বৰবাধাৰ ৰাইকম চাইখে টুমপেন লাক্ৰে ট্ৰক্সিয়াদৰ অৰুণাচল হৰ কেনেবলং অৰুণাচল হৰ কে পনকাং হুবেৰ বাং ফুৰাই কম চাইখেৰি দেং কাচিংনা কাৰ্বি আংলং বেন্দা গুৱাহাটী আলং বিহু কিকান ৱৰ্ল্ড ৰেকৰ্ড কে মানজিয়া ফান কাচিসি কে পাংচেং আমাৰ জীৱন আদৱাই কিনাংজি আতমাফান ইসি বিৰটা কেমি বাংছ আদৱাই ননকে কাৰ্বি আংলং পেন বেস কাৰ্বি আংলং আলং সেতামি লং পনিকজি লাপেন আনপাৰটা নাংলিনা হক দামদে হেম তদলুন পেন নাংলি হেম আন নাংকে পাথন কক মাতে হোম ডেলিভাৰী আৱাৰ চাইছে তামি দো ইকজি লাসি হুমৰি ইগনন আমাৰ জীৱন Nili kiso pray ningkan pipo tengel lo kiso a memar ke lason halo je pong kiso puo sorot puo ming mang pukarti apa mek kecorot lason do kiso diabetes kiso bukan arkep lo doai da chulo ghatita kiso celang nam ulo di mapura celang amlo di puda celang amlo ge dongka ge farmasi tu ge doai tu ge ne sinam ge le dan no na mang la so doai chu det pen ge asap che be mi dan ta yang chelo chiklu yon dulu ichu ক্লাৰ ডাক পেন কাচিনি জিয়াফান ট্ৰক্সি ফাইভে হিনি ট্ৰক ফো ফাইভে ট্ৰক্সি নেৰকে পালং হুমৰি ইগনন কাৰ্ডম বিনি প্ৰাইম টাইম বেৰটা লং পেন নিলি চাংপে মাৰ্ভেলাছ ৰং ফাৰপি ননাৰ জুইথা বেৰটাং টন পেন বৰপথাৰ পুলিচ আটুম পুথত ইসি থেডুং আছাই কিচুন পন্থু বৰপথাৰ পুলিচ ষ্টেচন আংকাং নেশ্যনেল হাইৱে হোম কেব ৰাসিৰ কে বাতৱাৰ পি খাকৰা জান পুলিচ নাকা চেকিং গেট along থেৰেপনি ফাইট হোম কেবাৰনি আদাব কেব ৰাচিতি মাপৰ কি অংদুং আৰন ৰেপেন অৰুণাচল দেদা হৰ বৰপথাৰ পুলিচ আটুম পুথত কিনেবদুন থুলং আবিৰটা ৰেপদুন লং বিৰটা কিলং দুনাতেংকে পুলিচ আটুম কেটন কিলাং কে পাংচিং আছাই কিদো বমহুত গুৱাহাটী পেন ডিমাপুৰ নাট কে দাম্বম ইহুম এলপি ট্ৰাক NL01 AC 4665 aphan dunsi karjupatar tok ponlo lasohut kahonde ke do kogajok kakuruga sai denglo lasohut aprangsi ke phuroya thesi longpon lo lapen aphike arunachal hor cartoon troxi kebra klikebra sirkep longpon loklo OC pen ke pachini ponatenge ke neblong arunachal hor hithielong lakre troxiana dor doji lapen laso along in driver aphan nep ingnang pon puta pachini ke neblong chegabang phomen Asharif Roy Ahem Bihar Pusi Pangthek Birda Kilong Pen Bukajan Excise Department Pen Paban Deuri Pranjal Sharma Alberto Rongpila Pen Long Bihan Se Tumta Adimpali Dunsi Kadukawe Asai Police Atumalong Chirabdullo Non Kidoana Hormu Borpathar Police Station along si Bipon Kogla আমি এতিয়া বৰ্তমান কথা ফুটপুছ কৰিছিলোঁ ফুটপুছত সোধাও কৈছে যে গুৱাহাটী লখৰাৰ এটা পাৰ্কিঙৰ স্থানৰ পৰা তেখেতে এই উগ্ৰবাদী লোক কৰিছিলে কাবাক আটক কৰিব লাগিছে এজন আটক কৰিছোঁ তেখেতৰ নাম হৈছে আশ্ৰাফি ৰায় ঘোঁৰাখিনি ছাৰ মূল্য কিমান হ'ব পাৰে জানিব মানে ঘোঁৰাখিনিৰ মূল্য প্ৰায় 17 লাখ মান টকাই হ'ব ছাৰ ক'লৈ গৈ আছিল এখন এই ট্ৰাকখন ঘোঁৰাখিনি নিছিলে আপোনাৰ এই গুৱাহাটীৰ পৰা ইম্ফললৈ নিছিলে ছাৰ অৰুণাচলৰ পৰা গুৱাহাটী তাৰপিছত গুৱাহাটীৰ পৰা আহিছিল নেকি এইটো এতিয়া আমি সোধপোছ কৰি আছোঁ সোধপোছৰ অন্তত গম পোৱা যাব যে তেওঁলোকে ক'ৰ পৰা ঘোঁৰাখিনি আচলতে আনিছিলে আনি পেলাই গুৱাহাটী ষ্টপ কৰিছিলে গুৱাহাটী পৰা এলাইছে এইটো আমি সোধপোছৰ অন্তত আপোনাক ক'ব পাৰিম Bogajan Ben Ananterang Karbiang Long Live Thereponi Phaing ko resirke marni Borpathar Police Station angkang siloni jana long ke doinut Aron Repen Arunachal Pradesh ahor ke papardun vera bangphu mate linkman Borpathar Raikom sai khere deng ka chingnang busi berta longpon Pinpur dam sinang kidamtang therepo chikloni phaing ko raporni Borpathar naka checking along cement car thanga truck along pen Aron Re Arunachal Pradesh pen ke bana hor kirika kurugduna hut cartoon bharot troxira Troxi kebra priya hor kinebdun longlo Lasupen Borpathar Police atum dojoy JC arniwangta karju pater tok lapen kirikatar libasai padupon bomahut joy pen birtalong si puthot raikom sai khetum ritarli pon bomahut inut Abdesh Chaudhary Artat Homkep Apomen Makhan Chaudhary Siluni Jan Nepali Bostia Sorpusi Pangthekpo Non Borpathar Police Station along Hemkang Samarlo Diponsi Lamhoy Pabon Ponlo
अवधेश चौधरी के आजिर के दिन क्लुई पेन दिमापुर अनाथ आरोनरी पेन अरुणाचल प्रदेश हर नेशनल हाईवे थोम के ब्रासिल के बाटोवर कोकाजन खटखटी डोंगपोन पुत्सी अट्राक अरुणाचल हर के पोन चोहु बमलो अपन अलांगली के कार बेंगलोंग पेन कचर अब्दुना तुम पेन इनुट अकी होय तहाय हुआ टेंगसी अवधेश चौधरी भान होंथे पोंसी लपेन लबांग सो बेहालोंग कचर अब्दुन पु अकोय पीसी बोरपथार पीएस केस नंबर 17/23 under section 120B 379 411 IPC RW 531 A 63 Assam Excise Egg Arona Tengpen Pabon Ponsi Ingnang Pono Bogajan Benanandirang Karbiang Long Life Assam along ri lapen Assamese a khai long ke thenaya jutang lepute bihu henlo lapen son thoma bihu ang bong pen jangmia chiklo ketalon pon bohak bihu henlo ke thenai Sonsi Assam Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sarma kemang pining suri hini ra inkoi ra ke thomani kan jangmia chiklo ni phai krep clear ni saru sajai stadium along ke thedum bihu katalon padu ponpo halabang sorni suri kri sia thak bihu ke kan abang khubang si aphai atuk chepaklang po pusi pache thangpon Bangsora ni India President Anparta India Prime Minister Narendra Modi sitame nang chitong dunji pusi lam klang kanglo Kasi halabang ni mesen hexer ben bihu ke kan katipate dunji apha non malom district kapre galong kasi sik chedang ason thotsi Karbenglong district MP di pholong ke do asmi sa khai ari soi jang atuk nang barsi pini there ni phai thom ke bar ni pen di phuk klabalong bihu ke kan charlipon bomlo Bangsolong ke kan kilo na tumaphan Aning kaparung ponchi aphan HAD Minister Jogen Mohan Lapen Karbiangong DC Modhumita Bhagwati atung chetong donsi mesen pen kechar diponji aphan aning parung pon নতুন বিহুৱাক মই লগ পালোঁ তেওঁলোকৰ লগত মত বিনিময় কৰিলোঁ আৰু সুন্দৰ এটা পৰিৱেশন কৰিছে বুলি মই আশা ৰাখিছোঁ কাৰ্বি আংলং জিলাৰ পৰা কিমান গৰাকী নাচ জিলাখনত টোটেল আমাৰ 73 আছে 70 ট্ৰেনিং কৰিছে ৰিজাৰ্ভ আছে 5% 5% ৰিজাৰ্ভ আমি ৰাখিছোঁ গতিকে এইটো খুব ভাল এটা ইয়াতে আমি 74 জন বিহুৱতী আমাৰ স্থায়ী আছে প্ৰশিক্ষণপ্ৰাপ্ত তেওঁলোকক য'তে ত'তে ৰাইজে যি বিহু মঞ্চত এইবাৰ দেখিবলৈ পাব গতিকে মই এইবাৰ বিহু ৰাইজে যাতে উপভোগ কৰে তাকে মই ভগৱানৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা জনাইছোঁ সকলোৱে স্বাস্থ্য সুখ হওক আৰু আগতীয়াকৈ আপোনালোকৰ মাধ্যমে সকলো কাৰ্বি আংলং জিলাবাসীক বিহুৰ ওলগ জনালোঁ নিউজ ৰিপৰ্ট কাৰ্বি আংলং লাইভ Nijang Karbianglong arlo rongkhang emisi constituency arlo kache thang klongalang son polote li honjar lang sonta isilo labang so lang son along kijui kelang damatum tame aphai nang batbom tanglo Lasi labang so li honjar lang son along an West Karbianglong Chamber of Commerce abutung atumpen kahumri padodamlo Pini West Karbianglong Chamber of Commerce abutung atumpen li honjar lang son along kahumri damahut labang so lang son amen chithang bom si piniarni anke kijui kelang damatum aphai nang batbom asonsi thekpon longlo Bon tamela bangso along son along Pini Chamber of Commerce atumpen kahumri damahut barpi barso kitia hem abangke nonamat avela lasi Chamber of Commerce atum prabjin pen barpi barso kitia hem kimrang pon popusi phirangke thengolong than ponlo Poli tunggang pini na kahumri bangalalo adak ahin pen kirang tu same mane solo so tinso lapen gitu local unlocal na kirang adak kan kan same sondo ala siaport ahul kali same dak baroma tame son sumi son do asi dak tina ami tung icho kijun lapen dak lang kiklo lason aning kang sampen ke theklong lason do lasi tumang theklong lo adak mane icho kijun dim no kiju kilang dim no dolo pong de lason dim bangke gitu toilet laso mukha bang nilitum thekamong lo labang so avila asilitum dak pinang humri lo je rong sadum dolo lapen ladak committee tum dolo labang so awareness ke dengi phandam nilitum pini latum ben committee ben chingrai sil tum Chamber of Commerce team ben bangsi pini itu madema klong tamerang than dolo dakelo kimnang dakelo temanang pini tum han pini nang pasini dolo asilitum don la 5 tarik mas tarik pelodak time tum tambang cheng tipo asila so dim bangke itu tipo sikenang so Aja muli tu mosi kicu Halapu kijui kelang ke bang atuma phans tame bang solang sonalong bong sisa kapa phukpen kebar thap thede ji lapen keter care kebar thap thede ji aphan kijui kelang ke bang atup ana phans tame kachuning rialam thepen phirangke thingolong Chamber of Commerce a chairman Michael Kramsapen than pontu ini litum Chamber of Commerce me bangke pachini bangalalo non kelang ji tina bang tin busame non litum dak na humbi lo gitu
kaprek hormu pusame la sisa hormu ma plastik hormu same kebat kilosan theglong asi tu malalo la community ruman tame labang so sap to mane awareness mukha mate la kerang kedam atu manda kapachini bang lalo WhatsApp ke dia hormu bang mane longdin di vet pen mate longdin dustbin do ponda dak di vet pen lason claim ni malason itu kirim le kini dulu kadok le bang pugang tipin ke tu mantame dong kamu kampen wiki be karbiang long live kidam tang the report chiklo ni phai thom kep thelangar ni ajo por phai kep malom hini United States Army helicopter Kentucky long a hiring tang rak pen kaching ko ajok helicopter kebe ka bang phwa tuma phan do de sang se pin pen kiria sai pangcheng pon non amad labang so helicopter long ka chathap do na bang phu bang phia tum la pen kebe ka tum ana phan thangna da birta ta long pon pelang lason se thereponi phai thom kebar ni Army base Fort Chabel long official tum pen ke than pon atengte labang so Black Hawk helicopter ka chingkoi pon long pop lake thilanga jo ke than ke charlia sai ke deng pon bom hutsi phonang koklo lapen non amat ke labang so hini helicopter sa long ka chathap dun lapen ka te war bang photuma phan thangna da birta ta long dun dilang pusi pachini pon labang so hini Black Hawk helicopters lake US Army 101 Airborne Division atum ke parlo pon helicopters lo non amad labang so commander sigjit pen ke claim pon lake Army long claim bang atuma phan lapen a hemasor atuma phan ke roi pon hello Kentucky Governor Andy Beshear hin pen ke than pon ke US Army 101 Airborne Division hini Black Hawk helicopter thilanga jo por phai ke malom Kentucky Trick Country Fort Campbell Northwest ajo malom si ahiring tang rak pen chingkoi pon lo la solong ka chingkoi hir kang tang rak ajok kithi ki janga tum sitame dota hai pusi lam thei chapaklang pon Kentucky Police pen emergency management team atum tong sekot pen adimalong kepale dun pen kirap kepale dun chia phan sitame chisik pon lo la puson helicopter ka chingkoi long popolong ahok pedalang ka chini chia phan pura raikom sai khia tum pen kiri ketar le basai sitame pangcheng pon edlo puta than pachini pon thu International Desk Report, Karbiang Long Live. Tanda pini prime time berta bangke la pon sikang tonik lo domi thak me kardon.